nogometa, še enkrat z komentatorskega mesta. Tu v Stožicah vse v redu z električno napeljavo. Pred nami je uvodno srečanje 11. kroga v naši ligi Telemach, obračun med Olimpijo in Aluminijem, ampak danes praznujejo Dragonsi, praznujejo Olimpijini navijači, zato takole v nekoliko drugačnem ambientu, ampak v sjajnem vzdušju, predvsem kar se tiče najbolj organizirane navijaške skupine Olimpije, seveda Green Dragonsov tiče. Nogometaši prihajajo na zelenico, Dragonsi seveda pripravljajo marsikaj, pustimo se presenetiti. Seveda dočakali tudi žreb parov 16. finala slovenskega pokala, pokala Pivovarne Union. Zadevo ste lahko spremljali v neposrednem prenosu tudi na oddaji Pod prečko. Tule zdaj priložnost za Durdova. Durdov še poizkuša, Durdov, Olimpija vodi. 9. minuta srečanja. Ivan Durdov je izkoristil nezbranost v Aluminijevi zadnji vrsti. Jura Arsič se jezi ob robu igrišča, veselijo pa se jasno na Olimpijini klopi, nasmejanje. Ivan Durdov s svojimi soigralci, 8. zadetek zdaj tudi za Durdova, izenačil se je skupno na lestvici strelcev ljubljanske ekipe s Pintom. Takole je bil sicer prvotno nekoliko sebičen, povsem samega je imel Mitrovskega na desni strani. Feratovič je njegov strel blokiral, tudi Svržnjak, toda imel je srečo Durdov, da se je tule žoga od Svržnjaka odbila nazaj, potem pa je z levico meril dovolj natančno. Prekratek je bil Matjaž Rozman, tudi po številu zmag, remijev in porazov. 5 zmag, 1 remi in 4 porazi na obeh straneh. Durdov ima novo priložnost, Durdov strelja, z nogo je tole odbil Matjaž Rozman pred nasprotnikovim golom, ampak Jagič je žogo uspel odpeljati na tekmečevo polovico in tudi oddati Feti. Feta strelja, izenačenje! Izenačenje v Stožicah, 42. minuta, strelsko prebujeni Pehar Feta, njegov 3. gol v tem prvenstvu in izid v Stožicah je izenačen, sjajno izveden proti napad Aluminija. Veliko dela je opravil kapetan Tomislav Jagič, tole pa je prvi zadetek, ki ga je Olimpija prejela pod taktirko Federika Bessoneja. Takole je šel Feta pogumno v dvoboj 1-1 mimo Urbančiča, potem pa z levico v oddaljenejši vratarjev kot neobranljivo za Matevža Dajčarja. Sjajen zaključek Makedonca albanskih korenin Peharja Fete, in Aluminij je v Stožicah prišel do izenačenja v Domžalah. Potem pa se je Feta prebudil v šumi. Tole je še nevaren napad Aluminija, Sule pred vrata. Pravzaprav je šlo kar za neposreden strel, veliko dela za Dajčarja, Karčimovič, Henjak in Talison. Brest je k Olimpiji seveda prišel prav iz Aluminija, zadev je proti Kidričanom na prvi tekmi te sezone. Blanko, ubranil je tole Matjaž Rozman, še traja napad Olimpije, odbil je Feratovič. Žogo je priboril nazaj, pa zdaj Marin. Odlično v obrambi tudi Zerkovič. Feta, to bo premočno za Suleja. Ali pač, poglejte, Sule je prišel do žoge, priložnost za Aluminij. Sule strelja, samo kot bo za Kidričane. Sule se drži za glavo. 6. nastop v tem prvenstvu in tudi skupno v prvi ligi. Tole je zdaj velika priložnost za Aluminij. Jagič strelja, Dajčar brani. Priložnost za Kidričane v 75. minuti. Dragonsi na svoj 37. rojstni dan seveda pričakujejo zmago. Marin strelja, prek vrat je šlo tole.
Ja, meni je eden izmed številnih borcev v rdečem danes Rok Šaubah. Na koncu lahko rečeva zaslužena točka za vas, prigarana, ampak zaslužena. Šele četrtič v zgodovini, da je Aluminij odnesel točko iz Stožic. Ja, bila je zelo težka tekma, tu gostovanje v Stožicah je vedno težko. Sploh še danes, ko je bilo malo več navijačev, ampak mi smo se borili do konca, verjeli smo, šli smo na zmago. To nam ni uspelo, ampak mislim, da moramo biti zadovoljni s točko. Ko sva se pred začetkom tekme pogovarjala z vašim trenerjem, je dejal, da si ne smete dovoliti slabega uvoda, kot si ga denimo na prvi medsebojni tekmi z Olimpijo, pa se vam je točno to zgodilo, ampak reakcija pa je tisto verjetno, kar ste želeli, kar ste tudi ne nazadnje upali, da se zgodi na kljub prijetnemu golu tako zgodaj. Ja, nažalost se nam je zgodil ta zgodnji gol, ampak mislim, da smo se naučili iz prve tekme, smo stopili skupaj, se pobrali, zabili gol. Potem dobro nadaljevali, žal nismo uspeli doseči enega, ampak ja, kot sem rekel, točka je točka, gremo dalje. Ja, Aluminij v tej sezoni dokazuje, da kljub temu, da je prišel iz druge lige, lahko meša štrene tudi najboljšim v prvi ligi Telemach. Kako vse skupaj gledate na to vi kot ekipa, kot neka skupina, ki mladih nogometašev, ki tako dobro drži skupaj in konkurira tem, lahko rečemo, nogometnim velikanom v Sloveniji? Ja, hvala. Mislim, da smo zelo dobra ekipa, ne bojimo se nobenega. Vemo, kaj delamo, vsako tekmo se dobro pripravimo in mislim, da to tudi kažemo na igrišču. Hvala in srečno v nadaljnji sezoni. Hvala. Ja, Jure Arsič je pred tekmo napovedoval napadalen Aluminij, odkrito tudi napadal 3 točke. Na koncu danes iz Ljubljane z 1 točko, vseeno zadovoljni? Čeprav naš cilj bil malo višji, želeli smo malo mogoče tudi predrzno vzeti vse 3 točke skozi celotno tekmo, tudi do konca smo vztrajali v tej nameri. Moramo biti zadovoljni z osvojeno točko, vsekakor za nas pozitiven rezultat. Nismo bili idealni, optimalni v nekih stvareh, ali pa bom rekel, mogoče smo imeli premalo igralcev v nekih segmentih razpoloženih, da bi lahko vzeli vse točke, ampak na koncu vse okej. Če pogledava na začetek tekme, najbolj črn scenarij se je ponovil, če greva na začetek sezone nazaj. Točno to se vam je že prvič zgodilo na domači tekmi proti Olimpiji. Kaj se je takrat v vaši glavi odvijalo? Najbolj črn scenarij ali ste tokrat vendarle verjeli, glede na to vse, kar so že pokazali vaši fantje, da lahko ta črn scenarij pretvorijo nekaj pozitivnega? Kljub temu, da je bila zelo podobna situacija, je bila dosti lažje rešljiva, ker mi smo dejansko nismo izvajali visokega presa, kot smo se dogovorili. Nasprotnika smo puščali v našo prvo tretjino, posledično bili premalo agresivni, premalo usmerjali z pritiskom in dogajalo se je to, kar se je. Potem smo to skozi minute probali izboljšati, na koncu smo se stabilizirali in mislim, da na koncu tekme nismo bili slabši nasprotnik. Če morda dodava še komentar trenutne forme Beharja Fete, še en prekrasen gol, ki ga je dosegel. Verjetno vas kot trenerja navdušuje, da imate tako razpoloženega igralca trenutno v vašem kadru, plus seveda vse ostalo. Seveda, jaz sem bil prvi, ki sem vztrajal pri njegovem prihodu. Vemo, za kakšnega igralca gre, sicer ni imel urejenega statusa, ampak našel se je v naši sredini, dobro se počuti, delamo z njim, pogovarjamo se z njim in on je tisti, ki nam res daje jeziček na tehnici v zadnjih tekmah. Verjamem pa, da ima še ogromno rezerve za napredek in da bo v celotni sezoni, vkolikor ga bo zdravje poslužilo, zelo pomemben člen naše ekipe. Sledi reprezentančni premor, kaj bo glavni fokus vsega skupaj med tem premorom? Najprej spet neka faza počitka, potem pa poudarek oziroma fokus na stvari, ki jih moramo izboljšati. Sicer dobro zgledamo na tabeli, ampak vemo, kje imamo rezerve, kje imamo potencial in probali dvigniti vse to, posledično ostati tu, kje smo na lestvici oziroma iskati situacijo za višje. Hvala in srečno. Ja, hvala Matic za besedo. Antonio Marin, zgodnje vodstvo, ki ga pa tokrat niste znali pretvoriti v 3 točke. Navkljub dominantni predstavi v prve pol ure, sploh prvega polčasa, nekako je zmanjkalo za tisti drugi gol in potem, ko je Aluminij pozno izenačil, nekako ni več z vaše strani tako steklo. Kaj je še drugega šlo narobe, da danes samo točka? Pa je, mislim da smo, kao što ste rekli, odigrali jednu dominantnu, općenitu utakmicu, ne mislim samo prvo poluvrijeme.
Ali da, zabili smo taj brzi gol što smo i htjeli, stisnuli smo i gore i mislim da smo saveli Aluminij na taj jedan šut, možda još jedan u prvom poluvremenu i jedan u drugom i iz neke kontre, polukontre i to je to. Ali mislim na kraju, kad sagledam, žalimo za 2 boda. Če pogledava celo sliko, z novim trenerjem ste relativno kratek čas, sedaj ko sledi reprezentančni odmor, boste vendarle imeli nekaj več časa, tudi sami kot igralci pridobite to znanje, ki ga on želi podati na igrišče in potem bo verjetno lažje. Imate to in zaupate to in verjamete, da lahko se to zgodi s tem premorom. Pa je, naravno, sad puno trenera smo promijenili, ali mislim da sad vam treba dati vremena i sad, kao što ste rekli, u reprezentativnoj pauzi da treniramo, da usvojimo to što on želi od nas na terenu i mislim da ćemo se dizati iz utakmice u utakmicu. Hvala in srečno. Mr. Bessone, after 2 wins, today a draw, I'm assuming you're not satisfied looking at the bigger picture, how your team started the game with a fast goal like you wanted, but you couldn't build on that. What else went wrong in your eyes? Well, to be fair with you, we had to finish early. You know, we had the opportunity to score the second goal, and we didn't do it. And in one mistake that we did in the pressure, they take us in the transition that we talked about them before the game, because we watched the opponents and we knew that they weren't strong in that point. But obviously, you know, sometimes these things happen in football. I'm really proud because we tried until the end, but obviously the question that you are asking me is the solution is that if we score the second goal because we had the chance to do it, the game maybe would be over. When we talked before the game, you said that you made tactical changes, that you felt that some players didn't have enough minutes and etc. Olympia looked very fresh. They looked very attacking. Is that what you're looking for from this team? Correct. First of all, and I see that people could see it from TV and in the stadium also, that we are a team that now we want to go and press high on the pitch, and then that's why we had so many opportunities. You know, we are closer to the opponent's goal, so that's the main target for me as a manager. We had a little bit more time to do that. I think that's why I'm happy, because we could see that in a lot of parts of during the game, and we were closer to score the second goal. It didn't happen because it's football, but as I said, I'm really happy because I could see today a team that it was well organized and we had opportunities to win the game. And now the international break is coming up, which means you will have a lot more time, the most time since you've been here with this group of players to work, to implement your ideas. What will be the main point of this break? What were you going to do with your team? Well, first of all, I'm not going to lie to you. I'm going to give a couple of days to these guys because they need it mentally. Mentally, they need to go and have a break for a couple of days. And then on next week, we are going to get back and work trying to give more solutions, more tools, or whatever you want to call it, to try to become a little bit better team, because we are on the way. And so far, it's been only 2 weeks. Everything has been so quick, but I'm really happy with the things and the stuff that I saw. Thank you. Enjoy your break and see you after the break. Thank you so much. Thank you.